executive zon thir tu te in za vai in che bei le vek ule tung kar chung long ta di sik chung thil thang lang sar zual te lo thlir hawang long tai ko pui chunga covid-19 shedar zel tur ven dan tur soi ho ani LADC Sports sang tu yemin residential sports school sakmek atlo long tai di sik chung khang sanga covid-19 thilua da te fan chung chang soi ho ani middle school chang tu yem hovin LSA le MSTA soi tu ten in kom ho na an nei nikum chungin long tai district ka ram kang mun som ni le pali a atheng Matthews Ardal din puya kania tuna changchin kim changzokin long tai ko pui chunga covid-19 shedar zel tur ven dan tur soi ho ani ni lai ni khan long tai DC conference sola borsa Dr. Andrew H. Vanal Dikahovin district administration police medical incident commander zonal officer MJA central wailele veng chengkhat village council IO te chuan long tai ko pui chunga covid-19 shileng din mun thlir hovin hidar zel tur vena konga malak dan tur sang an soi ho chairman Dr. Andrew H. Vanal Dikachuan rampuma shikai din munin ziom lam apen lei theilo ti soin tunai long tai ko pui chunga po shikai pung le hluai thei din muna adina wangin khole zual le phim khu le zual zoka malak na kalpuya chulani ati Chief Medical Officer Dr. LP Malsoma chuan dun din muna long tai di sik chunga shikai din mun na tar langa incident commander le zonal officer ten covid-19 no tolerance week man meka in kai shwaina SOP le ko sak phung tha CAB ten bial chumi puin an som theina na man lak dan le an le ko dan report an pe a long tai ko pui chunga sing kai dar apun lo na na malak dan tu te zau ta ka soi ho ani long tai ko pui chunga sing kai dar zel tur Vietnam village level task force on covid-19 VLTF te chu trala tharle tur ngen ni se abik takin shikai tam zona venga phei chuan uluk le zula duty kalpui le tum ni se ti ani a bazar le dorate ko running khom le chet vena sang ate in na in khom mithi voina le bun khom na reng ate CB chota ka zomani theinan khauta ka malak tharni se ti ani ehuna yung covid-19 no tolerance week po Mizoram puma February ni som pali sang he som ni le patni thotan ni zanlai dar som pani theng po se ni thu tarlan nin police incident commander zonal officer le covid-19 executive duty te chu ngorta kan duty chun som tur le in thada le dan bo che te chu ngai na thiamom lova an ram zel don thu tarlan ani LADC sports chang tu yemin residential sports school sakmek atlo Pusi Rang Chianga, executive member in charge sports, LADC le LDF present ni bok chuang. Totan ni khan long tlai college venga residential sports school cheng wis sangthum zali somruk pakhat. Point pasari bial senga sakmek chu amuna kalina enfia. He residential sports school sakmek hi thalaitan sports lama man son theina turle. Chimlamin tangkai takan man theina turin asatu ten hena thatak le chaktakan hatok turin hatok tu te asila sports cm chuan residential sports school chu chalai tan ril ro le taksa sel na man ropoi motak ani nge be sei thu le ram le nam tan rin tlak tak le ro tling tak ani nge theina turin na thok mek chu uluk takin avil thu asoya long trai chalai te poin ani nang taka mang turin a be sei thu soibok pusi rang chiang chuan long trai district residential sports school kan nei theina tura ma men lak sak tu pur bat ro moi roi te minister sports and youth department le pu zoram thanga kai shwai sarkar chunga lom thu asoi bo long trai district chung ko rang sanga covid-19 shilwar dan thia ran chung chang soi ho ani zirtom ni khan long trai borsa Dr. Andrew H. Vanal Dikahovin office chambara long trai district chunga ko rang sanga covid-19 shilwar dan atronga zon thia ran dan turte soi ho ani borsa Dr. Andrew H. Vanal Dikachuan Mizoram Sarkar Health and Family Welfare Department in January ni somthum pakasang ni somni pania operational guideline for containment and surveillance plan for third wave of COVID-19 in Mizoram ati chua zu zuya long tlai district chunga shikai omna khwale veng tina shilwar dan le akayan punchak dana zira shikai le om dan che thum green zone orange zone le red zone clear dan tu soi ho tura meeting chukau ani thu asoya sarkari ning kai shwaina ati chua zu zuya
te na sang manga thiar fel dan tur soi ho zui nin zon sang thiar fel nuwa chedar zel tur ve na na malak zui dan tur te po soi ho ngal ani operational guideline in te na sang chili chop chua zinga chorka khat chunga khwa veng khata mi ring sang khat bi zela chuta shikai thar an tam dana zirin panga ayatlem chu green zone lawom lo panga tanga somchin orange zone lawom dan lai ho le som aya tam chu red zone lawom takate clear tur ani a shikai thar za te chorka khat chunga aleta pun chuan red zone ni sari atanga ni somin kara aleta pun chuan orange zone le aleta pun na ni som ai rei huna du chuan green zone ata clear tur ni bokin ei ba kayan shikai za atanga thipuyan tam dana zirle te za atanga shikai an tam dana zirten zone che thuma clear han bok tur ani e chut ko ma yan health department official te incident commander le zonal officer te DIPRO le rapid response team member te antel ani media school changtu yem hoin LSA le MST shoi tu ten zirna kalphung ngai tuing kom hona an nei pu anju lal tlan zara executive member education media school changtu chuan media school teachers association MSTA longtlai shoi tu tele lai student association general headquarters longtlai shoi tu te chu ni lai ni khana pi sa a income hona anei pui pu anju lal tlan zara chuan pu vir sang kai shwai LDC sarkar chuan LDC area azirna in ma son theina turin thei top achua mek zelani ti soin COVID-19 awanga school kalhun le zirna khailak na salutuk chu poya ti thu asoya COVID Sri Lanka rapo thayang anga zirna kalpuya na pangten hun le kum le thiam na anlo na satlu tu lo na na malak dan tur soi howin thingtang le khopuya sarkar school te ti mo son dan tur an soi ho bok MSTA le LSA shoi tu ta chuan zirna ngai poi mo tak mai em an nei chulom oman ti thu soin alaka be seina le rin sang tak an nei thu an soi bok education media school changtu yem chuan education department chuan department ni ti hrenon le a thopui zel tur le zirna le school ma so na tura thuron pe a fin chu thin turin MSTA le LSA shoi tu ta chu acha bok ani ni kum chungin longta district aram ka mun somni le pali a athleng kum sani le somni pakhat ni kum chung khan longta district chunga ram ka mun somni le pali a thlengin heng zinga hianin kang pakhat a oma kumin kum sani le pahnia ero kang mai chuak ala omlo ani fire and emergency services longtlai fire station na thoktu teran chin chia dan chuan kumdang ayan longta district chunga nikuma kang mai chuak atlem ti an soya kang mai chuak an riat atanga ri lo te chunga anin bo sai fel man thin thu le ama theng bera kang mai chuan mun an thlen thin thu an soya kang mai chuain akan fe to no report an don thin thu le hian kang mai thelna ko nga har sana tam taka siam thin thu an soibok fire and emergency services longtlai fire station na thoktu ta chuan tundin huna kang thelna man ruwa tuya har sat nan tok lo ti an soya longtlai chan maria fire hydrant pakhat awm thu le fire hydrant thi longtlai ka puimun tamzo ka om te sen du thu an soya fire department na thoktu ta chuan ram kang lian tham ayen ram kang awang in le mi hringa chiat na thlen tur kang an thel tamzok thu an soibok tundin huna fire and emergency services longtlai fire station a hian thoktu mi som om mekin chul danga wangin thoktu patni an omlo ani lairam thar lo theng mai turatan kan lo in bo sai lok angai puti zakung MDC chuan ati puti zakung MDC chuan voina hian ram chanchin thra lairam thar lo theng mai tur kan mi puiten hena puang zar turin kan lo kalani ati he tu hi February ni khat atronga ni li chunga longtlai west bial khu sang an tlona asoi ani Abial fana yan puti zakung MDC chuan voina yan party dang soi chia BJP lom lu na hun mang tura local kan ni lawa kan ma local central BJP sarkarin ADC te thunei na lian min pek tur thu hi irsia chian lo kan du lova shilsha tur chewin le chumi lo thleng turata na in lo in bo sai lok theinan kan local ani ati pukung te chuan tu na kan ram din muna tang hi chuan bidang te phak a harsa a chung ko mo phu ru po a harsa a kan ramian din mun thazo kan din theina turin thunei na lian kan nei angaya sumle pai tamzo kan hu angaya chu thil min ti sak thei tu chu central la BJP sarkar te hi anni a anni chuan min ron bel ula kan ti sakang chu min ti awangin phur takin BJP hi kan bel ta a an thu min ti mangein min ti sak an tuma dan pui ti dang lam turin ruwa man na pai fel ani a chu wangin ke ni ram mi pui te hi he thil lo thleng turatan hian
kan lo in bo sei lok angai ta ani ati bial fan na hian pusila nei khum XMDC district BJP minority morcha president point tu soina nein din mun tramin da theitu chun chu BJP party te chau hi ania party dang ta chon thune lian hi tun din huna chuan min phethei si lova min phethei tu chun BJP kan bel mai angai ta ani atia mi te soi se le di rem na tur tam tak omang ti po kan ringa nima se kan rami din mun thazo ka om hi kan du bera ram le nam tan ti in ke kan pen chuak ta mai zo kan ni atibok lai district BJP te chuan executive committee te chuak angen long tlai west BLMDC bial sang sang fan chuan hun manga puti zakung MDC le team te chuang wathuam pui bial sekul bial bungtlang south bial le emkon pui biala khoi eng mazat lo chuaken ram chanchin thra lai ram thar lo thang mai tur chu mi pui te ne na an shil ani district level committee on Myanmar refugees and Truko Longtlai district level committee on Myanmar refugees chu atum ni nan an chairman Longtlai Borsap Dr. Andrew H. Vanal Dikahovin Thoton ni khan Longtlai DC conference ola an Truko chairman Dr. Andrew H. Vanal Dikachuan January ni somni le pasari atang ni somni le poko chunga district chung mun sang sang ra atlantin ko na mun atlona atil mu le malak da na tar langa task group on Myanmar refugees nodal officer Longtlai subdivisional sadar PTT be khai ji ne na tangin Longtlai district chunga Myanmar changa ra atlanom mek de din mun le mamo clear ho ni in chom do le en ko zu zel dan turte soi ho ani bok task group on Myanmar refugees nodal officer report atanga landanin tundin muna Longtlai district chunga Myanmar changa ra atlan no lut mi sanga le zathum chin chia to anni a an singa mi sang thum zanga somni le pahni chu kum som pariat chunglam ni in mei chia sang kha sari som thum pakwa le mi pa sang kha sari som riat pathum anni a kum som pariat noilam mi sang kha sari som sari le pariat an ombok an ko sakna anei le in tu le dam doi ba ka an mo sang sang te achul da na ngai tu sak ni in kem sang sanga danamin zirtirna legal awareness campaign kalpui mek ani bok ratlan lo thleng thar te hi COVID-19 hrian kai lo endik masak zel ni in ratlan zinga hrikai mi zan hi som kwale pariat mu chu to ni in thi pui mi pakhat awm to a mi som palin hrian ve mek ani COVID-19 hridan na po ala thei te chu pek ve zel ni in dos khat la to mi sang kha zanga som nga le pathum le dos ni lakim to mi zathum som thum paruk anom meka ratlan na chet vel dan uluk taka vilzui ni theina animal chanchin ne nuluk taka chin chia na kalpui mek nen ratlang ti ID card perfect tu roman ani a tuna hian ID card som kwale pariat siam to ani tuipui ferry em chopi ten Longtlai council venga ratlang te tan chokme e tu thonem tak an pe tungka zer top ni khan Longtlai council venga Myanmar ram boina awanga sahim na zonga ron ratlang te e tu ratan tuipui ferry em chopi me chepol te chuan chokme thlai chi sang sang thonem tak an pe tuipui ferry em chopi ten bidang te tan mal som ani tura an thlai tar thonem tak an pe ka wangin Longtlai council venga ral tlan tele vemut pui te chuan thilung takin em chopi members tele tuipui ferry ko tlam pui te chunga lom thu an soi tak meu ani tundin huna Longtlai council venga hian ratlam te omna tur khotlang in ke ban buat saya mi za som le pariat anom meka tin ratlan lo lut te zinga hian chung te bele mi in lo ko sa engom zat anom bok ani Longtlai ka pui chunga online delivery service ti changklon dan tur soi ho ani zirtom ni khan Longtlai DC conference hola borsap Dr. Andrew H. Vanal Dikahovin Longtlai ka pui chunga delivery service ten ra cha dol ka tlanga the cha te a cha tu te kot ka yan pek zel theina tu le dan dik te kalpui ni theina na malak na tu le ma so na tu sang te an soi ho ewana yan FCS NCA le legal melchose lam ho tu te consumer association shoi tu te klom ngai pol ayo te le Longtlai ka pui chunga delivery agency sang ayo te antela additional deputy commissioner Pujans Melung Chuan mi pui ran thil cha chung chang har sat nan to chin sang te tar langin fel fai zo ka thil kalpui ni theinan ngun thluk ta ka soi ho poi mo ti asoya member ta le delivery agency lama tongin har sat na le thil riat fu lo pal om chin sang tar lan ni in har sat na tam zok sut kia ani theinan malak dan tur soi ho zui ani heuna ral cha dor kal tlanga thil cha chung changa customer ta hriat tur le delivery agency te in kai hroina chungchang tar lan ta chu mi puinan hria chen theina zau zo ka puan zar ni se ti ani a delivery chungchang fel file zo ka thil kalpui ni theinan
จันลักธรณีเสติอันนี้บอก no tolerance week กัลปุยเมกาดันบอเชียมีสมควรเลยปัสริมันนั่นน้ำโตกุมินเจนวารีนิสมเลยปัสริอัจฉริยะลงใจก็ปุยชูงาโควิด-19 แล้วก็มีปุยแต่หิมโจกนานะโควิด-19 no tolerance week มันโชว์เมกก็ปุยชูเวียงสมปัญญาโควิด-19 ในจุดที่ดิวที่ตะจวนจุดตรงนี้ขันดันบอเชียมีสมเลยปรุกมันเองไปสาเชียงสังหารเลยสรุปกันจอยตีระ no tolerance กัลปุยชูเฮียนดันบอเชียมีสมควรเลยปัสริมันตัวนี้ไปสะจอยตีร์จัดลิงคมจูเชียงสังกัวเลยสักกัวอันนี้ no tolerance week มันชูงาดันบอเชียมันที่ วันกลางมุนหมายตัวนะมาร์คส์บอร์ดฮัลโหลเล่อินไกช่วยจอมเหล่าเตอันนี้the Mizoram Containment and Prevention of the Spread of COVID-19 Act สร้างนี่แหละสมนี่มังอาเชมอันนี้ลงกายดิสตริกา COVID-19 สิเดนนะมีสิ่งสรีสังทุ่มซาเลปทุมเนนาเปกอันนี้โตลงกายดิสตริกา COVID-19 สิเดนนะเปกชุนสมเซลนี่ตัวบัวใส่ลายเชิงลงกายดิสตริกชูงาวัคซีนละต่อสองสัตว์จูมีสิ่งสรีสังทุ่มซาเลปทุมอันนี้ลงใจดิสตริกาวัคซีนละตัวมีสิ่งสรีสังทุ่มซาเลปทุมเสียงมีสิ่งเลยสังอาสันหิตันฟูลโดสละตัวเองมีสังอาเลยสมปทุมเนนาปีก็ส่วนรีดอสเปกันนี่ตัวบอกลงใจดิสตริกตาร์เก็ตจังกุมสมปริยัติจุงลังวัคซีนละไทยจีนมีสิ่งเรียกสังนี่จะทุ่มสมงาปกัวอับวัคซีนล่างมาบ้างมีสังกัวสันหิสมงาเลยปารุกอันโลอมาวัคซีนเปกซาติซาเซลาสมเรียดปริยัติปอยน์ปัสรีเบียลเปกโตอันนี้รัฐเราลุดเห็นนะพอสิดันในเปียกชุนสมเซลนินตุบัวใส่ลายเชงินมีสังขสักว่าสมเด็จเลยปรุงเห็นนะ first dose เปียกตัวนินมีจะทุ่มสมกัวเลยประคัดเห็นนะ second dose เปียกตัวอันนี้ซาเซล่าสมปกัวป่วยปรุกอัดลิงอันนี้ medical report district hospital ลงกลายตุงการชุง OPD อินทิร์จัดมีสันนิสมสรีเลยปัจจุบัน emergency case จุ่มสมสรีในอินตุงการชุงอินดำโดยนาปงปกัวเนี่ยมีสมนี่เลยปัสรีดาลูอันนี้นาเปียงสมปัตนีโอเมน operation จุ่มเรียดในอันนี้ใจเตน่าจุ่มทุ่มเลยใจปุยจุ่มงาอันนี้ตุงการชุงอิน district hospital มีที่ประคัดอันนี้อันนี้ Christian hospital ตุงการชุง OPD อินทิร์จัดมีสมสรี emergency case ในจัดสมนี่ดำโดยนาปงปรุงเนี่ยมีสมเลยปลีเอ็นกอลเมกอันนี้ดำโดยนักจังอินมีสมเลยปลีชัวตีรันในบอกนาเปียงอนมละวะมีปัสริเนนาวัคซีนเปกันนี่ตุงการชุงคริสเตียนฮอสพิทอลมีที่ประคัดอันออกมาตุบัวใส่ลายเชิงกับบินรวกปฐุมมันในเมกอันนี้เรื่องมังเงินตุงการชุงแซมเปิลสมนี่เลยปรุกเทสนี่นพุทธิบมุชัวสมเลยปังอาอันอมอันนี้ POL report Misofit filling stationตุบัวใส่ลายเชิงMisofit filling stationนับเป็นโรลเมสิลิตรขัดเชียงสมกัวปรุกเลยไปสมรุกประคัดนี่นตุงการชุงลิตรสิงขัดสังนี่เราเชิงทระลิตรสิงขัดสังทุ่มสังอาชชัวนี่นฟรีเซลเปกชัวอันนี้ดุนดินมุนาเป็นโรลเอ็กซ์พีลิตรขัดเชียงสับประคัดเลยไปสมทุ่มปฐุมนี่นตุงการชุงเราเชิงทระอมลาวะลิตรสังอาเลสันนี่ชชัวอันนี้ดีเซลเชสดีลิตรขัดเชียงสมเรียดประคัดเลยไปสมลีเลยปัสรินี่นตุงการชุงลิตรสิงทุ่มสังลูกเราเชิงทระลิตรสิงนี่เลยสังนี่ชัวนี่นฟรีเซลเปกชัวเมกอันนี้Marvel filling station ตุบัวใส่ลายเชิงMarvel filling stationเป็นโรลเมสลิตรขัดเชียงสมกัวปรุกเลยไปสมรุกอันนี้ตุงการชุงเป็นโรลเมสลิตรสิงกันเลยสังเรียดเราเชิงทระลิตรสิงกันเลยสังสริชชัวนี่ฟรีเซลเปกชัวอันนี้ดีเซลเชสดีลิตรขัดเชียงสมเรียดประคัดเลยไปสมงานนี่ตุงการชุงลิตรสิงเรียดเลยสังเรียดเราเชิงทระลิตรสิงกัวเลยสังทุ่มชัวนี่ฟรีเซลเปกชัวอันนี้ LPG report MS Kuma Gas Agencyตุงการช่วยในเมสคุมเกสเอเจนซี่เอรุมบอลนักเกสบูร์สกัวเลสมกัวเราเชิงคอมเมอร์เชียลเกสบูร์สมนี่เลปลีเราเชิงทาร์บอกตุบัวใส่ลายเชิงก็ป้อนอะไรลงใต้เวียงปุยเอรุมบอลนักเกสเซมเมกนี่เราเชิงเลตัวเราไปใส่พวกก็ป้อนอะไรลงใต้เวียงปุยอาเตเซมชุนสมตัวนี่ยังตุนดินหัวเอรุมบอลนักเกสบูร์กัดเชิงสังขัดเลสมรุกอันนี้คอมเมอร์เชียลเกสบูร์กัดเชิงสังนี่เลสังอันนี้ก็ที่ส่งขตุงการช่วงลงใจเดียสิกที่จังหลังสารสวรรค์กันเที่ยวเราติดจูอันนี้